Kani gadega Pati CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin bawa pensingan NCM, henne kasni kasipotre unai tong ulai hersukino na kasuki CM. Ulai eno ru yakam kumunong ilam jong kaseng People's Democratic Front. Halor kani kajing eno uba pensingan NCM kumunong ilam kani kaseng. Nakaliang unong ilam batmai jong ka People's Democratic Party uba James Ban Basaimon. Habai keren berkilat patai kubor ulai tu. Ba nakaliang ke PDF kan sesyong da kajing ilang. Banyak keren halor kasuki CM hapo ke HADC. Yano bakan penyakon nakabentakan ni kasuki ne ban kenran dia no. Nakaliang ke parti PDF hi ngimpat isyong no. Ngin saya isyong sibit nginya perkhan ba hadu mentang pat notify lanu ban khat nakabenta ban yele yaga banjit yaga election CM te natrangin se isyong sibit ba ni se perkhat yeno bangin pa banya aireng mereka kam election banjit CM haka meeting pada ke bangin salong le si ngin sa nginya perkhat langin file nam yaga nomination file nomination am na kam jit CM tela lagi perlu ki bayadan sakawi kaliang le si kia kwa pan ke PDF kan lead biang ni hapuk ka jelam ke jonga kum PP leader nangit try ba nan file baik nak panggil CM but dia kata rugin sa yarai haka meeting kawan salong sibit PP meeting kawan sibit hadian ba i ba pensingan nadu syua ba in hier nak kum PP leader ru keladan hi kini ka jingya mi tenri mentapat habaki ajiat yang amdai tang bagi jiat da kajing bom ya stu ndai da kajing stenat da kajing ya kemenlang kila jiat yang kumpipila kala dei seka kamram ko jongal isi ban persang ban lei jogi bor dan persang ban warna yang ya kita ki MDC le se ki ba mi nagani ga PDF ni kersan cha kata ko ipat ka kunhuan minala elong ya ka party meeting ni sakhat yaki bikin danlang ka party meeting abat hangtang sa sim ya ka rai ka bahatang ngit ba le se hawat ka jing let ka jongki kadai tang ka jing bam ya sothu jingmut ka party leni ka kita ka jing kwa ka jongki ba iba pensingan in step down no kum PP leader ni tenri ki kilap kloilet sete bat iba pensingan i hier no kum PP leader hadin kata tenri ya kini ka jing le jongki sete ru ngimong ye hi ndai ka party ka sasim ya karai ban khat lang ya ber khat ki PDF MDC dan ni bat ngin saya keren syai ki bro